Rero bakunzi ba Samuzo TV mbanje kubasuhuza, nizera ko umeze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kujya kweza kubona amakuru ku gihe. U Rwanda rwashyikirije Ubuhinde Salim Khan ukurikiranwaho ibyaha by'iterabwoba. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Ugushyingo 2024, u Rwanda rwashyikirije Ubuhinde Salim Khan kugira ngo akurikiranweho ibyaha by'iterabwoba n'ibindi bifitanye isano. Ni igikorwa cyabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, aho inzego z'ubutabera z'u Rwanda zamushyikirije iz'Ubuhinde. Salim Khan yatawe muri yombi nyuma y'ubusabe bwa guverinoma y'Ubuhinde binyuze muri polisi mpuzamahanga, aza gufatirwa ku butaka bw'u Rwanda tariki ya 9 Nzeri uyu mwaka wa 2024. Umuvugizi ku rwego rw'igihugu Siboyintore Jean Bosco yagaragaje ko ibyaha bya Salim Khan akurikiranweho yabikoreye mu Buhinde agahungira mu Rwanda. U Rwanda rukimara kumuta muri yombi rwabimenyesheje leta y'Ubuhinde tariki ya 29 Ukwakira 2024. Ubuhinde busaba u Rwanda ko rwakohereza Salim Khan. Ubwo busabe busuzumwa na Minisitiri w'Ubutabera. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta yemeje ubwo busabe bwo ku Buhinde tariki ya 12 Ugushyingo 2024, anatanga uruhushya rw'uko ukekwa yoherezwayo. U Rwanda n'Ubuhinde nta masezerano bifitanye yo guhanahana abanyabyaha, ariko mu mategeko y'u Rwanda harimo ingingo y'uko mu gihe hari igihugu gisabye umunyacyaha uri mu Rwanda, ibihugu bigaragaza amasezerano y'ubwumvikane kikamuhabwa. Umushinjacyaha Siboyintore ati itegeko ryacu rigena ibirebana no guhanahana abanyabyaha, harimo ingingo ivuga ko iyo hari igihugu gisabye umunyacyaha uri mu Rwanda ko iyo tudafitanye amasezerano dushobora kuyakorana y'ubwumvikane, umunyacyaha agahabwa igihugu cyamusabye. Uwari uhagarariye Minisitiri w'Ubutabera y'Ubuhinde yashimiye ubufatanye bw'u Rwanda ko bwashyizwe mu bikorwa n'ubwo nta masezerano yo guhanahana abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye. Yasobanuye ko Ubuhinde butihanganira ibikorwa by'iterabwoba kandi ko n'u Rwanda ariko bimeze, kuko ari igihugu cyiyemeje gutanga urugero rwiza mu ruhando mpuzamahanga. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kirangwa n'amahoro, ntabwo ikindi gihugu cyagisaba umunyacyaha uri mu gihugu ngo kibure kuba cyamumwohereza, kandi ari igihugu kirangwa n'amahoro nta ntambara baba bashaka. Rero yanga akaba ari agakora cyo cya Samuzo TV. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment. Yakweza ko n'amakuru ku gihe. Thank you.